بریا وی به چند روزان بریارek ji aliyê hikûmeta demkî vederketibû. Di hundirê wê de jî fonên weke dibêjin kesên got di hundirê nexweşxaneyan de weke berpirs an jî bijîşk fonê wan bilind dibe. Lê li kêlekveyekê jî xebatkar û karmendên ku di hundirê nexweşxaneyan de dimînin fonê wan zêde nabe. Ji ber vê yekê li gelek herêmên dibin kontrola hikûmeta demkî de jî bertek derketibûn û îro jî karmendên nexweşxaneya gel ya bajarê Qamişlo li pêşiya nexweşxaneyê xwepêşandanek li darxistin. Bi tenê yek gotinê gotin got îro ro em li virin bi aştiyane em sekinîne lê tenê em doza mafê xwe dikin. ام درکتنش بو دوزه حقی خود کن دوزه حقی کادری مشفى كامل دكن يعني مشفى نبس مديره ومساعده مديره وتختورن مشفى يعني إداريين مشفى ممرضين مشفى فنيين أو كار قش سروانانه أف زيادة هان هاد يعني أبو وقت بيجي صدمة جواره براستي حتى نافي وانا زيادة آخر يقبون الممرضين والفني آخر يقبون وش خو أي إداريين شخوا وزيادة جيرنهاد أو فقير يعني أي إداري دوامي يومي صباح شوني في حطاني ساعة سي جغيني عطلة وتزيادة نجاية ومعاشي وانا ناقي بشتي زيادة صدو حشتي $5 بينما ايه تختورا شحزاري حطاني شصدو بينجي $5 دقي وانا ويعني يعني تختور حتى نسسري وايج ونحتى دوامينا المشفى يعني بيكتي نجي بينما ابايات دعايدة دي عطلة دي كوارث دي كورونا دي شي دي كامل دوامي خدبو سلسلة شغلية خبو $6 يعني أفش فرق بري أفروقات أنا تنبون يعني وند أي نظامي أي دولة